fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Gênio Quadro. Atenção, atenção, o senhor Gênio Quadro acaba de renunciar à presidência da República. O presidente Emílio Carlos, presidente do Congresso Nacional, comunicando sua decisão de deixar o governo. Lips like roses and clovers, and tell me that my lonely nights are over, Mr. Sandman. I'm so alone, ain't got nobody to go on my own. So please send down your magic beam, oh Mr. Sandman, bring me a dream, oh Mr. Sandman. Папа у меня недавно умер. Когда мы вместе гуляли, мы любили летать на паратрайке. Знаете, что это паратрайка? Паратрайка — это такой треугольный мотоцикл с большим-большим